11. godina kako održavamo novogodišnji turnir u malom nogometu, već nekoliko godina nosi naziv Memorijal Midhat Ahić. Nismo nešto puno mijenjali ove godine, malo se mijenja termin, zavisno od dana kako se poklapaju datumi, dakle 24.12. počinjemo do 28. kada je zakazano finale, dakle 28.12. 5 dana od srijede do nedjelje. 20 ekipa učesnica, podijeljene u 4 grupe po 5. Prvoplasirani iz grupa idu direktno u četvrtfinale, drugoplasirani i trećeplasirani razigravaju u osmini finala za plasman u četvrtfinale i dalje nokaut sistem. Imamo nekoliko novih ekipa koje su tu kao osvježenje. Nadamo se da će donijeti dodatni kvalitet. Imamo neke naznake da bi to moglo biti. Recimo ekipa Stari grad Sarajevo na čelu sa Denisom Stojnićem, inače našim proslavljenim K1 borcem. Tu će biti ekipa Estrada i Keno koju predvodi Enes Begović, dakle estradni umjetnik iz našeg grada. Imamo tu i Suša Komerc kao također jedno osvježenje, očekujemo da i oni imaju jednu dobru ekipu. Standardno su tu ekipe koje su ranije stizale daleko, branilac naslova, ekipa Bios je također tu, ekipa Elteh Cafe Hari koja je prošle godine igrala polufinale. Nekih ekipa nema od prošle godine, odustale su, stigle su tu neke druge, ali mislim da kvalitetom nismo skoro ništa izgubili, možda čak budi i jači, kvalitetniji, zanimljiviji, izjednačeniji, interesantniji već od prvog dana. Vrlo malo je tu ekipa koje apsolutno nemaju nikakvu ambiciju, koje su tu došle tek da učestvuju, mada je moguće da i oni tu dovedu neko pojačanje, tako da bi zaista turnir mogao biti vrlo izjednačen, mogla bi se voditi velika borba već od prvog dana, a da ne govorimo kasnije kada turnir uđe u samu završnicu. Pa to je već tradicija, kada je ovaj turnir u pitanju, uvijek tu dođu reprezentativci, zavisno u kojoj ekipi. Obično gospodin Dženan Muminović dovede vrlo jaku ekipu, sastavljenu uglavnom od reprezentativaca. Očekujemo da se to dogodi ove godine ili nešto slično. Moguće čak i ove ekipe koje sam pobrojao da imaju velike ambicije, da će možda iznenaditi, dovesti neko zvučno veliko ime. Očekujemo to možda i od gospodina Enesa Begovića, s obzirom da on ima velika poznanstva. Sve je moguće, nisam propitivao, ispitivao ljude koji vode ekipa, neka to bude iznenađenje, kada se ko pojavi, ljubitelji malog nogometa će moći uživati u majstorijama tih igrača. Evo i poziv naravno da opet dođu u velikom broju, mada za ovaj događaj zaista ljudima u Visokom, na opštini Visoko ne treba poseban poziv, svake godine oni prepoznaju ovaj događaj, dođu u velikom broju i nadam se idu kući zadovoljni jer zaista na dijelu vide kremu malog nogometa iz Bosne i Hercegovine. Po imenima su grupe prilično izjednačene, ne odudara previše ni jedna, tu su možda neke za nijansu jače, ali sve zavisi opet koji igrači dođu za koju ekipu igrati. U svakom slučaju očekujem da to bude zaista izjednačeno. Nikoga ne možemo otpisati unaprijed, ali nikoga ne možemo proglasiti prvoplasiranim u grupi prije nego što se utakmice odigraju.